urutin mang boro ko sa tayo matuham. Mau lihat ma nang dito hatta. Imar hite singkop mar hite basali rata. Ima tugaho. Ima tugaho di sarhuna. Sahat naman surat-surat pahupuhan ang karajaan ng Raja. Alayat orang supasata para Saudi. Raja nami. Molohami baga sa tikyo kinas ni Rohanami bicara kamu. Dan naman karar sa na puwag kamu. Now, ulaksana hita dia patak. Alay mo nang gede tu na tutuol, hilo naman karar sa o suberi mo luwasa po, nagsutaway sumubun. Asa masya tusas bitabat. Ay ora to hata naman karar sa takot. Nas ordo nuay na tutuol at suberi ang gede pero masumi anggo akahawan nauli hawan na rin doon tugabe nama habi lumobi tugabe muna asa masikoto kita bata kita namin jatuh ulang naman sumatus tersong lima jadi mulia tema Tuhan di bagai satikal punang sikop taulah jadi bagai satikal raja nami Udah mang bro. Tidak saruma tua udah tua nami di bagai satikal nyang Buha Raja Nagulahula Laos matunggal sama hita na ubarang mga nespasa atau nami tuhamuna na kuparkir nyon itu alaya sa sikopnya julu mga kasahatami tuhamuna song itu si pangano tersungaliman niya tiruhaku Raja Nagulahula jadi saat tadi Pak Raja Nimang Boro jadi nagtiningan di namangai doh napasahat sulang-sulang kolopuk mengabetikos min naroha asa petir Raja Nimang Boro parjolo majo karhuduta atau kamu majo nahobar langana aiko disodot tulang muna boleh deh mau lihat ya mak di sunena paduhan jelas marbai mati sih tong mulu hudah kate bohadi abuna Raja Nagulahula nami segitu ama ngarade kamu Enggak memang bro. Mau lihat tema, lalu sama ni mah di tulang kami Raja ini nenggolan. Ngarade hamuna, disombong tulang muna, tulang muna tu anggini parhubung. Suak sama ni mah tulang kerobok nami, marga manulang. Wahara jadi udah ngarade hamu. Bah, summa nenggolan summa. Alah. Sudah itu? Kalau habi hula-hula siap situ orang sipi itu aman nggak makarade mang bro. Ala sabulo tulang Raja Bolo ngarade hamu. Nungga memang bro. Lihat tema, boha di tulang kami nenggolan. Ngarade hamu. jadi semenima dihita orang nenggolan tulang nenggolan jadi mengaruh buah-buah si Raja silakan binanain Ali satabi saudi ate Raja Nimang Boro Raja Silaban asa tokjo huwai saudi kralatan ate hamido hula-hula jadi doho berarti di harorona be di sudah sator tikosan non borahot kamu doho hula-hula nak mancaya teh hula-hula nak mancai jadi baik kamu kan non gora-gora nama kurus terpas Oh, mau lihat ya tulang. Jadi lalu semua lima Raja Nagulahula. Alanu dapat tikina nauli nadingkan inang dus rohat. Tohor untuk tulangi. Kamu mandi bagai setikyon tulang lalu semua untuk hula-hula anak macai. Wah Raja Nagulahula masih kok pengamuna. jadi orang udah tahun main udah nyamang silaban dong artinya orang nyamang silaban nenggolan dong sudah orang hula-hula di sana ada nih percoro pakas cuhuk kamu orang di hula-hula doh tulang orang di tulang berobot doh hula-hula nomor hamangan di asal pakas di Barhutullah di Bagasan Sadarion. Boleh teman?
Moriate tulang, nakanin nga tukulok. Raja ni tulang namin ng tulang, ngaradihan nito. Alay man nagbay, asa sikop. Ate, sumali man ang dihamuna sa lupa. Ang ranak sa hula-hula ke, mau sikop ay hula-hula sa tumora, nasikop. Wah, mo ng gawin nasikop pa mo. Nasikop yang moro, nasikop yang moro. Nga, ay ilo, tulang ng gawin. Ay, mo na tulang ito buha mo. O na tulang ng gawin, buha. Hula-hula na maramaranggi nenggolan. Uy, oke, nenggolan sudah aja. Jadi sa ulima dihimarong turang nenggolan, o na turang nenggolan, hula-hula na marang-marang nenggolan, alang ang roro, jauh-jauh si raja, si raja Selaban, marnapapa mahita di so, nasa Jakarta, daun nasa Bandung Raya, asa marnapapa mahita mga dobi, jauh-jauh ni Amang Gorta, wala ito man. Oras na, hindi ang mga raya. Jadi bersepabi jo dirajai sehanai dihamu orang di hula-hula Raja Silaban bersepabi au di pertikian non mulutun penon toho makatai di son na mewakili ada di nenggolan penangguan serta lima di doloan kodon. Jadi karena akas itu sempurna jadi sono si nakinganilo, si kahadulo, si batong, si matahula-hula, si matahuli. Alay sono lima orang pertempina di lota sa nelon. Jadi yang kamu aja di kami partikian, sama segera itu kami dohon angki parhutun lagi. Lihat jadi sono lima dihita. Nenggolan, kami sono di angki parhutun lagi, raja si limorang si limaman. Bisa kita kalau si suku-suku ni aku berkat. Sampai itu. Jadi mau lihat tema aku sih sederhana masih tanam dongan tuh deh. Jadi mau lihat tema dihamu haha berhudul nami raja nenggolan. Alat kas tuh tamar rohaho na para ditikyo moro na manggulingari iya amang Gorta. Moro sita siantu ba manang nasi samosir do honokku moro amang Gorta ron naik taborhat ta hamu ba nagabi hula-hula nanya ba. Ale borona borota na borha habi mah hula-hula na nebang ido didik kina pasahat kita didik kina pasahat ton ai didik titik marakobi jadi taruh aku lu semua rohat tahu pasatai mah tuh kamu kahabar hudul nami raja bulan kamu mana gabi panuturi ale sisa ada panuturan tuh kita di rajani amang borota Silaban sila poti warna kamu lihat Melihat tema dihamu angki parhutun nami raja si orang segitu lama di naon pasahaton pagkatayo tuhani raja nenggolan so di Manila raja nenggolan saya nahita magkatahon anak mo sa Jakarta yang ada sa Jakarta wala tema jadi sumulima sama baru mga sa debay hangin kalau mga dusi sumulay jadi sumulima sila ulit ang guru. Maunya tema dia mau katakan merasa, semuanya dia mau nasi hidup dengan nabi. Jadi untuk sekarang namun, harus terus dia makan satu. Pasal kamu aku berutu tongatongon hari aku kamu tuh hari jangan pernah lupa ma warnes ini biasa nama masa di Bandungan soalnya masa tadi tuh Mau lihat tema, lo semua ini mana dorong nami di bagai satu ketua mula satu na horm dorong nami, dua ketua nami ketua nami, ketua naka anak najai mana orang robot di bagai satu ketua. Mau tuh sono pinabui, tu pahami nungai so turun sepanganon, ras maro hamuna mancaro. Somos sa kami anak komu, asa dorong nami so natang spiritual, asa si titi main natong golak pangarap. Mulut mo pinabui tara patu pahami, kaya segurang naman pinasuna. matutu Yo pihak aku tahu nggak? Aku tahu. Siapa berarti? iya bang bro Sehari. sada kenapa karaso putar kawan bro Nomor 2. Ito mo na ito mo na may. tolu kali tunggu dulu Mau lihat tema. Jadilah semua di mana dorong nami tu amunan saluhna. Horong di hula-hula nami. Aku pinakuha ni sara-sara nak sudah mahu gazan hula-hula. Alarang do hupa tu paham. Somos panganon
juga gasat itu. Nasa dus buha raja di hula-hula. Buka satai pertikit tu hamuna tari untuk nama si pangalo. Jadi kami horong di kurang. Dari bicara horong saya itu saat kami itu kami berhubungan seperti itu. Jadi mau lihat tadi hawa barhudullah bin narhaku marsialat marsito muarruha mahita. Mamerek kita di jamna suang-suang ini mang dihita saluna orang di hula-hula teh. Dus maru hatta jolo marsifang arom mahita. Suang ini mang narako muru pasatai matu kamu. Mau lihat mah jadi apa nuan pasal kami yang dus kalau tapi kalau masyarakat kata teh pasal macam maksud tua kami yang mangan. Apa seorang marata martangin mahita. Mauriate marohana milik jadi bata ama anak dohtot di Purbadia, tongot Tuhan di Butarion, masalah rohanami, nilapuk ni rohani guru nami, nilamang kaulah saudara Tuhan. Tongot di parmod ini natutunan nami upuluk kaduli. Tuhan, masawi lapuk ko hanya kaulah nami saudarion. Di dalam sida Tuhan elelek nami numubi senangain marga dohot tu pasatu surang pahopu langsung kita naik nama Tuhan tu udaun pertua ni itu tu namion mengatongot sesudi hululan nami tulang nami raja nainggolan sosok ni ha nama-nama rangkir raja nainggolan sosok ni Tuhan naka tulang nami raja manunang tulang nami raja nami raja ringo-ringo jalan nunga sa Tuhan di ulang nami saudara Tuhan naun gabi sau Tuhan anak magurang paruman nami di jalo hulunan nami raja ringo-ringo warna Marcelina karyadi boru situ morang ringo-ringo muliate bertuhan mas iman yang ulang nami Tuhan ulang nami martonggo raja bingung pernah ni pertua ni natuto nami upulong kadulyon ada orang suhur di hanyu ulo Tuhan yang masih panganok kami tupak jala masupaso masih panganon ngau berhari kami di setiap Tuhan debe tahu pasangapun madibuharmu pinuji maguharmu ala denggan di masa amin si didi masih berpahulang-hulang parang natuk seoli beraja nami tulang nami si panganon di potahadian suhuton saya kurang na pinasura marjom na kita para jono na rejai Jumoro mau raja nami jadi seorang di hita sileman parpuri hita joro parjoro kau udah tak marjom mana jadi mana No, ada video ni.
Sajjanu, dua tanggung dua buki. Sajjanu nombor dua kiri. Kariga kanuzo.
songoni mate mulut salah pihak natakon urut kami sebelum dakon kayak raja jadi lo songoni mah nang gamuna raja ini hula nami situ orang segitu ama lau songoni mah nang tulang nami hula anak macai kamu pe Buat cai lo pe anak macai tutulang si orang segitu amat semua hula macai bara jadi hula nggak ada kamu mau lihat mah semua itu lang rawak kami kita baru menundang nah siap kerja baru mau lihat mah jadi sama ala nunga ada di hamu kerja hula asa terbuka ulota song nama tanggo raja wah raja ni ulota tanya pertiket tu Harus mengurus ulama. jadi mau lihat mak lau song lima apa raja bagai satikon tarik turun si pangano raja ni ulota ala tong baru kutangan nama nang asin na hamuna ulota nami saluhu biak kado masalu tanami do ihana na do do nami raja ni dola taring itu turun sa pangalan asal patorak tu hamuna sa dia ma hopara na sa kota di bagas sa pikyon marto mamura to bitima Oleh itu mah mengguru tadi tudu di Sepanganon. Malah jabarkan itu betul. Jalan sudah sundo naro hamin wa itu kamu. Seperti mana masa di kamu semua lima. Kamu mana mengatur hal? mau lihat mah tulang jadi hudana wah jolo patolong kulo taring itu marja parang tambah ke no pa kami sana teh lihat anu mo ya kiam no patolong jadi langsung ni mah diambil baru nami di mau si manundang dia tu si do lapatan nya perjaparano lai si manundang do si mamora gua kamu natur hau maisan lai si manundang do si mamora atur hau manon lihat si muro ka perasaan aja, orang bodoh betul betul ya, masalah di hulu. Jadi sudah semua maka tulang dewasa. Permisi maju kami siap kamu lagi menolak kami sangat. Asa tepas, antos. Naik si satu nami di bagasan ikan. Lima di kami nama ramarangi. Sono tinggal dulu kami para ni bersekunjungan ini. Ala kami masih kangen nuan di hasuhutan si nomor 2 ada tu mangampe dan tu masuk bulan. Jolo pasal tanah jo panginohan jo praktik tu ang raja ni dolo nami. Marga mamuliate butima ada nama tu amuna. Jadi kita sudah Jadi mau lihat mah langsung ni mari kita. Takore kono kubetan kuning. Pasal tanah tu amuna kalau di nami tu mangampe do tu bulan. Pasal praktik tu amuna marga sorom. Jadi mau lihat kembali kita paparan itu taborsak di masih kan di loksi dua marlugan nasional golong marluga manobi molo hahana atau namarula unang gina nagabe panamboli saru baru nakon narus dunang tuan molo ang gina namarula unang hahana do nagabe panamboli kujalo hami may reja ni hahadoli ni bukas alas ni roha mardongan mau lihat asa bonane tuliat tong didolok ni sita tongan ora sita na marhamarangi todita na marsi gonggo butina jadi song ni maraja nami di hamuna hukar sangat dihami hula-hula nami asa taudutinya dia kadita katayor reja nami alai adorang so mulai di katayor alang Amerik kita didiki langsung mereka nami jauh-jauh kami majolo sama jujur dulu niaman nami nawalong elong ima beremi hela di bukan ada janam jadi jolo sepasang apa jawab yang buru asal semua saya kami manusia jadi semua ini dihita orang ini hula-hula doh tulang asal tahu panero Aisyah mungkin hula-hula
dapat dihula-hula ya untuk jadi daftar dihula-hula tulang Raja Inenggolan, hula-hula Raja Setengah Orang Situama, tulang robot Raja Imanulang, bona tulang Raja Inenggolan, hula-hula Namaramarangi Raja Inenggolan, hula-hula Parsiat Raja Setengah Orang Situama. Peserta betul. Jadi mau lihat madi hamuna kabar hudul nami Raja Nenggolan. Jadi kita rohakunya sama tahu kami nak kiningan mamerek kita di pambuling hari ini Amang Borutta sini silaban. Jadi kamu mah abala bertugi abala di tikyon idok rohanami sisa dapat tulion doh kita di Raja Perkelengon Raja Silaban. Kamu mah nagabi pangkatahon padulur terus putih mah mandong mau liate alai jalan tapar sakapi ma orang ni hula-hula ta terlupa bima tulang nami tulang simadulang. Melihat tu mah yang kita hudullah ini akan yang tidak sama maksud tulang narobot sederhana mahita harus mau bersama. Jadi bisa kali lah Mula tema Raja Nami Mula siap pangiran nami Raja Nami ada orang sotaudu di Batatayon alala sianiron non Rejai ina di nabasahat na kapanutulio tuhami pagregelle ngomong Ido rohana mi Raja Nami asalang semua jolo-jolo kami lah jolo sama jujur ni damang nau gaulong ihami nang julo Raja Nami mau lihat tema dihamu seluruh nanahu bersama dihami hulu-hula nabi doro tulang nami jadi sama ini mari kita kotaran ibu terbersentuh terlalu mobil dihamu nani suhu nami asa tahu dia tadi takatayar Raja Gulon terjolo majo di jahor Raja sama jujur mulu di damang natahu orang sudah bodiam Bunguan bolong saur badua Jauh naik majolo surmul ini anjinamio di bagian sekolah Solo. Doktorandus junjungan silaga. Ia ramang na tapa adopon noparni opunan. Guru Hendrik Silaban nama ngalap Guru Sitohang Opunur Pinoparni Opunur 5 bawah saya maburu anak siap kangen doktorandus di Silaban namanya nialap Buru Rajai Buru Nenggolan Opu Laura Nainam nah berdua ho si Silaban nama ngalap Buru Rajai si maju Buru si majutam nah batu luhon Silaban nama ngalap Buru Rajai Buru Nenggolan si Payoban Silaban nama ngalap Buru Rajai Buru Sitohang Oppu Evan nama 5 ho Silaban nama ngalap Buru Rajai Buru Sitohang si Buru Sihotang Oppu Robasa Buruna dan nama Rahamuliat Dope Jalanunga Marujung Bolu Jala Damang Nata Pak Ado-Ado Tubuni Oppu Nami Doktorandus de Silaban Buru Nainggolan Oppu Laura Nainggolan Tubuni Oppu Namion
Oppu Laura sia halak tolu bawa onom maburu ya damang nata baru pon masih kangen tubuni Oppu Laura si bedua te silaban mengalap boru nirajai boru nenggolan napa toluhon te silaban mengalap boru nirajai boru nenggolan ima ama janes boruna saya mohon marhamulian tu anak ni amang boru nami Raja Gugup Raja Gugup napa dua hon marhamulian tu anak ni amang boru nami sian tanah Jawa napa tuluhon marhamulian ma tu anak ni amang boru nami Marbun napa baton marhamulian ma anak namion tu amang boru nami si Raid napa limahon marhamulian ma tu anak ni amang boru nami si Mamora napa onopon Mary boru si Leben dan marhamulio dobe iya damang nata pado pon na cumulo dialak tuhatta tubuh di kota Medan tanggal 4 Juli 1955 magodang jala marsekolah Ramangon sian SD sahat tu SMA di kota Medan melanjutkan mamuse tu pendidik kuliah di Bandung jala larapok ni Damangon do gelar doktorandus Laos pajuk pangma dohot boru nirajai boru siringori jala marhasoho tamma Damangon tu boru nirajai boru siringoringo tanggal 5 Agustus 1920 marhite tangyang niaka hula-hulai doh asi rohani Tuhan di pasu-pasu do di Damangon dohot dainangon di situan anak dohot boru iya boru nida oyo na berjolo anak bawa di Damangon ima namargoar Albert Dondrik silaban sarjana ekonomi jalanunga marhamulian marhasohodan tu mangalap boru nirajai boru siringo-ringo jala sadama pahoppu di pahoppu ni Damangon siang anak jala boru namion si Laura Stepani boru silaban SPI SI jala nunga marhamulian tu anak ni amang boru nami sian huta Kuningan jala sada ma pahoppuni Damangon sian boruna ia pinopper ni Damangon anak dohot boru hela dohot parumai dohot pahoppuna sian bunga sude sian anak dohot boru ono palak dina piga-piga minggu napar pudion di Bagasan Parsahiton do op Damangon jala di tanggal 12 Januari 2024 masuk do tu rumah sakit Damangon
di Hasan Sadikin jala dirawat dalam kondisi dan sadar di ruang ICU ala pendarahan di otak. Nunga sakap ni Tuhan tu damangon najuwonna damangon tu lapungna toho di hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 jam 17.38 WIB marujunggolu ma damangon di umurna ono puluh welu tahun songoni majolo naboi upasahatani somot jujur nguluni damangon opuluka boli totong gomos kami mangido tuhamu saluhna hula nahu parsanapi kami hula tulak na dohot na magkaholongi kami asabuan kamu kami di tangyang muna tarlumuwi keluarga natin adikon na suaksongoni tuhamu luhuk na rajani hula dohot tulang nami dihirim nirot nami diakka pasugabe si pasahato muna asa angkiat tung dipudian ni damangon bui jalon nami pelumubi jalon ni keluarga aka pasu nasihat Tuhani di aka hagabeon nang di aka parhorason songoni majolo di aka panghidup dohot ele nami Tuhamu hula tulang saluhutna nama kaolongi kami di Tikion jik opi kami di panghiduan nami mat ite soba dohot hata mauliate songoni majo songot jujur nguluni angkinamion pasantay mamuse tu parhatan nami jadi songoni maraja nami nabuai ujaho kami songot jujur mulu yang manami ima helami bereni raja hukumi raja nami mulu hami siapa moromo na nama wasdu hami raja nami yang tinidam yang pasu-pasu anggia tetong dipeninggal hon ni damang diangka na suatu wanana tu balak lak men na tu basiko di dulu di berbatua tuganana tu boleh tong akan satu wanana tu boro dongan nami sahatu na saur matu jadi songoni maraja nabi las kudu tu si maraja nabi mau tu siap panggilan nami ulau nanang si patohot tamarso botra nami di parnakok ni matanya ulau saur matu ya ingat panggilan doho elek nami tu hamuna saluh na hula nami doho tulang nami silo poti kami raja nami berdongan mau lagi oleh semamun dulu Tugihan natin titulungun Davido biar ini mingguan ang guru namion marana marburu marpahupus yan anak marpahupus yan po jadi kalau itu waktu manusia kami horong lituran Bayu kami mau bagi dong mana ya, Rai nanti semua nih jolo pesan kami itu kami baru dulu. Jadi mau lihat mandi hamuna hahabar hudul nami raja di pula. Suang ni marang di hamuna raja di mang baru nami raja siler. Kalau taringot tu keluar di ulau dan narhak mang baru nung isi dulu pinuli kita saluh. Semua dia masalah serham. Alemar pangidok kami ang baru. Asatu sikop simpel beret mata main langsung mahatahok kamu mang baru songon konsep nang pinatu bamuna sehalimani roi sehalimani turben no kuai kami silo ko mang baru warna mau lihat ma direde jadi
Songoni matutu raja nami ima diulota marsugut dina hurang lubihan yang nor raja nami dina manereson nagupang dia nami nasolok di puso-puso nami pos dorohan nami tuturan ni raji dohami di selanai songonom manian konsep nagu hupataresok kami raja nami molosiat pamiluan nami iya ulauta marsugut raja nami ulau sarunatuama jala panjuhutina si jagat buhu ma raja nami disangkabi rohanami siap tulang nami rajai raja nenggolan pasaha rajai ma sabut manang tutup batang ni bereni ditabanyak katangiang pasugawi pos rohanami raja nami pasaha tamuma godangna 20 kabulong ma ima pangidon nami to hamuna raja ni hula nami tulang nami raja nenggolan jadi molo tuhamu naho bersang abi hami hula nami raja situmorang si bitua ulos sampai dua mah si pasahaton ni raja ima tumorong ni raja nami ditaganya katagangnya di hatagabe kami yang pos borohan nami raja nami andong bara di hatahor raja sido budi kami raja nami perdoma mau lihat ima jalo nabu tadi asok kami raja nami suang-suang ni nang dihamu tulang robobot nami raja simanulang ido bolotung tangyang pasugawi be si pasahaton di rajai ulima rohanami di si raja nami sido budi kami raja nami lo nauli raja nami pangilon nami mati ya pemertikan aku pasahat kami matu raja ima jolo konsep nabu pasahat kami itu hamuna raja nami mardonga mau lihat betul nggak Mulai tu mak di bagi dua murak kina lai pataka samujo siap tulang dari bulan di bagi dua kamu nak 20 mon onna masuk siap tulang dong mana na beda do kesian bulan tulang do tulang na maramarangki ala sadaro parronami marsogot jadi onna masuk ai molo di rohanami ni asma urusan nami pinaperni na tuon so lima mau lihat dihamu tulang nami di rohanami raja nami ima siar rajai sian tulang bona tulang do hula nama barang di raja nami aja lalu ngaruh kami konsep nami jala pangidon nami raja nami mau na tung ditolopi raja nami ulima rohanami raja nami 20 bulung do ulos 20 na do ulos sabuk raja nami termasuk ulos sabut di 20 nung nabe raja nami oros ma jalan gabi so lima atas yang kami orang itu santai matu angki berhubungan mau lihat mah dihamu tulang nami raja nenggolan jadi mau lihat ma dihamuna berhubung nami raja nenggolan sahat atau hita hula nang doho hula nak macai situ orang si bituan langsung masih hari makatahot tabay nate jadi mau lihat ma baru nauli raja nami dibagi dua muna nak kiningan sian konsep ng pinasahan iya kuar ni ulot tamarsugot iba nalaho pataruhon amang koronami ng jumulong ang huli karyo ulaon patupaw muna ma ulaon saur maju nauli raja nami molo hutangi habis sian jujur molo amang korona pinatorang muna aku gabi kami may dibagasal istito gimana berjulu nabadua ho namang korona dibangido hamuna manak keningang museh sian hami hula muna raja situ manak si betuan somon ulos sampai tuan jala memang itu tingkos namang bor ala ulos sorna jodoh ulos tau kuga behok kami mayamang bor laos udu mak nang dohot tak kabar buini holong siapkan sian hami hula muna kuhatahok kami ma somang perpu ini holong sian hami hula muna raja situ muang situ ama saya damai ulos
langsung kotor dahami mah Iya, memang mau nami. Olo aja nami. ulos sampai dua mah pasahatom nami itu lapor nami Nauli aja. nawangi hutak kina lah hutangi hamiru siap jujur mulu dua mah yanak pun yamang baru nami on sada anak sada buru Nauli. sada matu anak sada batu buru Tuh. nawangi hut sada mah siap pahupu anak sada mah siap pahupu buru kubana kok kami mah mesti tuh kita ngamang baru persanggo mama tu amang baru namion namar hahaman persanggo mama nang dohok tu ibotona songoni mamang baru jadi si pasahaton nami do tuhamuna amang baru nami namar hahaman raja silaban sada Ima sada tuhamuna amang borunami namar hahamarangki pasahaton nami mamuse tu buru bere di silakan gabi siya mamang boru ima siya hula-hula namang ihu amang boru sada do kami hula-hula dohot hula-hula rak mancai ima hula-hula persian pasahaton nami masada tu hela nami pasahaton nami ma sada tu pahokuna sekarang sada matu ibotona tu boruni amang boru nami on sada ma tu persada amma itu pahokku sada pasahaton nami ma amang boru marang nabu habe ala hamido hula-hula nak mancai pasahaton nami do dang uli jalading ganulo tombar dalan yang goswadong hamuna amang boru nami namar hamarang ibaduturi pasahaton nami mo sada tu paduturi songoni mamang boru 5 masian hula-hula namar hamarang jadi ati adong naneng sibang idom muna da memang boro namar kurang lubi naradiru kami ima tarimot tu perbuini holong siang hari hula-hula muda dohot hula-hula nak mancai selanjutnya nak kaningan ihata hok kamu iya buat ni ide sahurok konak yang boro seheli maduturi memek kami cahok kamu konsep kuiben nanik buat ni amang boro namyo sigagak duh los patorang muna hiyaman yana manggoro langsung hasahatan na sumod dia man hasahatan muna tu hula-hula sumod dia masih pasahatan muna tu tulang sahat tu tulang nami hula-hula nami raja manulang doh hula-hula anak rancai namar hakamarang so ini benar ko manggoro siap kami hula-hula adorang so pasahat kami tu tulang rodobok muna ima hula-hula nami mau lihat ma raja nami. Taringo tu perbuni holong nanang si pasahaton mi raji itu hami pos dorohanami raja nami tohoro tutu rajai ay natio riong di pinggan pasu hula-hula nagur juga rajai nagir-gir masuk di pangiduam nami raja nami mau natong holap itu bulung pinabui terpasahat ni rajai nung nauli rohanami sido bulo timahami nung alas rohanami di sida gada jadi soal dia mah kira-kira pertur dunyonan namang boro patorak kamu nama jonak kingahu patorak kami soal hasahatan saya ma raja nami ulos sampai 2 ima tubor mi raja saya ma raja nami tu bereni raja bere bawa saya ma tu bereni raja bor saya tu bahu pusia nana saya tu bahu pusia bor ditabung saya
Oh, mau lihat ya. Jadi itu hula-hula persiap ma dua raja nami. Pas mati itu rate bilang-bilangnya. Jadi Oh, mau lihat emang baru, ala kebetulan isodo ang idoli nami sama pertugi di kami inaruh aku juga pas apa pertikiran nanti yang baru. boleh raja Sama nami. ni mana dihita terlalu mobil di hamuna suhu kolon. Wah, dibagi dua mak baru tapi itu masih yang kita hula-hula doh hula-hula nak percaya. Wah, tahu lu pema. Wah bapak. Mau lihat emang amang baru. Adus tahi nami, kami hula-hula muna doho, hula-hula nak bajai. Sian kami situ morak sipi dua. Kuga bihok kami mayang boro. Mau lihat emang di raja. Atau hok kamu nama mersugo biak ka hasahatan nama boro. Gawe raja nami. Kari ngotu hasahatan na mau lihat kami habe konsep na raja nami. Mau lihat emang boro kurang kamu mau se doho tu hula-hula nami tulang ruwakmu. Nah, uli raja mana apa atur raja nami? Itu langkah. Mau lihat ay dulu dulu pun nanti sebenarnya. Jadi kubasa tahu mah tuh hamuna kabar hukum nami. Model itu mah di kami di penyeluruhan pesan kami mau saya mudah-mudah pulang rorobo anu lah itu menulang pesan kami tuh Santa minggu yang ma di Pulau Sarmatua di hamu amang boru nami raja Silewa songon namar sarimar naking bubar bidegi aku naking diolupon horong ni hula-hula saluhutna akka bangi duamu alai di sarimar ni bangi duamu koran hata pasu-pasu inna hamu siap kami tulang dorobun abe ulau tak ulau saurga dua amang baru mulai rohat udang songoli alai mau bangi dua nabi siap tulang narobun ala martapuk do merbulung berenami di pasu-pasu amat tadi batang 5 siap kami tulang narobun amun mana mengatur kon mula mengatur namang baru lebih 5 ay torok maribur dulu berenami on imana mengguling ari alaya lang masongon ibek kamu berenami siringon nak kining pitu bahu batua madua 5 macam kami si manulang malate boleh apa di anu tulang nami raja Simanulang Pangiran nami raja nami molotung tulu ke raja nami pas marohamu na raja nami ngalu ni rohan nami di sini ima hasahatan naman no raja nami tu berembawa beremboru saya dengan perwakilan di pahopu sudah boleh hamil raja nami tulu na raja nami mau lihat ya mang buru marpino pardo berenami buru jalan mangulu do berenami satabi amang boro tidak ada duit nama kata satabi 10 hari satabi alai molo sodong pinopar ni pahupunami boro poi do bangi dua mulai naking pehudok do dihita uleon nago molo hami manulang tudal dopak mar meme anak dopak mar bebe boro mau lihat jadi mulai di anu tulang nami nakipe raja nami di jujurungulu iya ada bangun saya ada anak bawa saya ada anak boro ima hasahatan saya ada tu anak saya ada tu boro raja nami saya ada matu tahuku siang anak ido pangudan nami raja bahwa raja nami saya ada masa boro mau lihat mak boloi mau udur mohon pahupukuna duai tubuh ni anak tubuh ni boro harus berarti opat ulau sarmatua gak bisa lah orang raja nami mau lihat buka bihok kami men
Jadi mulai mak itulang robot mengalir paniroyan. Jadi sama lima baru hari sami sian horong itulang lo hula maniroi dibagi dong nomor parangi. Besampai betul. Jadi mulai mak di hamuna raja nami. Taringot tu Pagihudina di Lota Bersubut Ima di perjabaran anak si pasahaton nami itu raja. Wah, tidak satu Odung ni lopusyaw. O nga, na magtatahon taringot tu perjabaran ta bersubut. Wah, katorang na jualan. Mulai ada mah diulau sarwa dua. Lau songoni mah dihamuna saluna akaraja ni udah nami. Apalagi bagas satikyo. Alamar hite-hite itu akka perjabaran nama nungai. Menaik sepat orang nami. Bartu hamuna raja ni akka udah nami. Raja nami jumulin dari siak hata asas siak rau. Molo tungarungan lu kurang na. Budu hita masih pada tararang. Molo tunggu bibe budu kurang hatta. Alain arah humpar dia di hami. Ima di hutbang. Patolong nami may taringot tu siga gedung. Molo tu tulang nenggolan. Bona tulang makwar ni. Syakahe namai ima perjabaran molo Tuhan alahamudo sibai tutup ni bata. Lau songoni manang hula raja isi tu orang si pitwa. Satitin lay raja nami. Tonglo warna bona Tuhan. Alai jumulu kan nomor dari perjabaran aku Tuhan anak hotlo namang itu kamu. Lau songoni manang di bona tulang nami nenggu. Sopa nagukma tu bona tulang nami nenggu. Lau songoni ma ima tu persiat ma. Ima bola nama beremuna anak maca. Sahak mamusai tu saludu. Molo akka hula nami, akka sopa ma nanek si pasaton nami. Doho tu akka hula nama marang. Hata sopa ma si pasaton nami saluhut na Indonesia. Atar songoni ma molo si oparre nabui hupatorak kami do sesuai tu akka percaparan nang di hami hubang. Molo tungarong ko pehurang karaja nami budu petok kita masih jarang-jarang. Alai hira-hira songoni ma nabui tarpatorak kami di bagas satikyon taringot tu sopa. Jadi las berdong menang di hita namar romat tubuh asatong masih foto akida. Tanggal suhu ma pedua ni hasuhuto. Baru mamusai nakut mamusai sasak mamusai menakut batu kijang panasak makuar le mandungan panabak mai. Lapa mamusai turajai hula-hula ahadolita martiang mas. Arang ko boniot todi, ang kuyan non masih aturan mahita mang netu dia benotai, boniot todi arang. Sama musai di bagas satikon, tuak kaboru tanggalan rukun nomor sara, ima boru ni hasuhuto. Nakok mamusai tanggal paidua, ima indok nga rukun perbagi tunak boru namai. Sahak mamusai dihita namara-marangi akka rukun nama boru. Hita na maranggi akan marabopo. Langsung ni manang di doa sahutan nami. Dan naik ma Tunisia, na upar Tunisia, asahatan ma Tunisia. Suak soni ma nang tua kepangulan huria. Do nama dohoti di tengah-tengah ni laut tadi bagasat tikon. Era sini ma taringot perjabaran raja ni budak. Dak sonai samosiri mulai samosir. Ubisugo yang namar horong buate. Ala yang gudu kami raja di hula-hula. Ngasoni di rotik kina. Ala na di anggo pisu di hami do. Lima di hasuhu to mo. Jadi molo huna di hami akka di hami namar-marang kini. Molo si pitu dai di hami warra. Dilana utuh-utuh ma sibuk ma butuhana pitu ma warra. Ima si pitu dai. Jadi molo huna di hami capar raja do. Nah, ima di tengah-tengah itu nami yak kana marang-marang. Hira-hira songoni ma nabui tarpatorak kami mardoma moliate. Koha.
raja ni hulu-hulu nami di bagas satikyo lupa sa time pertiket to huna mardong mole ati butima. Oleh itu mak di nabi natorangmu tadi untuk perjebar sungguh dia mana masa di hutamu kalau saat kami orang ditulang ibu kami may alai masa kami itu ang perhubungan Pauliate mah dihamu-haha perhubungan nami raja nengkul suap-suap ni manak dihamu raja nyamang guru nami raja silar lu nga di matorak kamu laki nga namang guru suap pertordik ni perjebar hasahatanna lu nga di basahan kamu pas dutu songon na ilokon yang kana juga mang guru sida kok suluk naro hami narodo na itu alamang muna songon dia na masa di kutamu na ng guru satu lasrohamu ino si udah kunon kami lasmarohan namin di siyang guru Mole ati ma tulang sa basa. Panagpuri yang duri lupa panagpuri mari itu mga bilog itu duluan. Ate, ilo rapatan na itu mas pasimutan natin. Anay anak sa dulo ko ba aja yung lupa. Tamo ko na surat ate. Jadi mole ate mga gihuna raja ni hula-hula nami. Memang iban na huwoto hulong siya kamuna ngaya ko sa luhala na mga nakata ba. Dihamuna akamang boro. Raja ni amang boro. Bolo dihami daun. So gabi leno nami tu hamuna naman hulong ang ulam namin ang busoni. O nga na sila ngardok. Kore mamunok sa uniw daw dihamu ba mo yate ma. Di mo yate ma dihamu na sa luk nate para kata ro medyo be. Heya wala pujari ng boto hulong tu hamuna. Jadi tersoni man ya aku taringot tu ka perjemparan. Ba mo yate ma alay las perlu tu somanya panggon nami tu hamu. So naman naksihon. Ima beremuna rumah hitan non kira sonima tirhaku raja di hula mardoma moliate butima oleh itu mak jadi mana kita dari perjebar ini tulang berulang robot terus berhati di sini pas sama dia dia bala nontonnya dalam kami siapa dulu dia kan sendiri perjebar orang semuanya lagi jadi semua ini partikian masuk jadi mulai itu mah raja nami sungguh mah raja nami diulot bersudut jam 10 mah pertulung mahamu tulang nami jalon nami jalan mulutong sietong ay sungguh mah dihamu raja nami tulang nami raja ninggola pertulung mah raja jalon nami haroro di raja jam 10 mah pertikian di pasahaton nami itu raja sino butuh kami raja nami jadi saya dimasuk mahami tulang nenggolan una tulang nenggolan hula-hula na marang-marang nenggolan natin jadi jalan oras raja nami buwan non na mga turon masahatin niya ka ulasolong siya orang ditulang mau lihat raja nami uliruhan nami raja nami jadi majalah oras jadi ano nga deh jadi sama dia na masa di hutamu raja sila ba nang dut kahupun dari untuk kahupunon adong dong patukot kada suko di mau lihat adong dong raja nami patukot tamas kapatu ba masuk olo jadi tahun ini ada nami Untung naman kanino lasmar man namin di siyang magkoro jam 10 alarang ihok naking memang dinaringok ni hakabar hukum nami upan na disuko ni taringok tukah hukumi asal totirdo takalay sa unari ulaw sadari do manak na panak ko muna na pinasida tutongan ibaga sa taraylo laki nga namang koro asa gabi hutak kasi hami jadi mau lihat memang koro lasrohan namin upigisa yang kahatorangan na siya kamu situ lubi na uli mahal so dia masalah lasrohan yang muna raja ni ang koro namin raja sila ba sino po di may warna ko natin mau panggilan nami dan nami ulo sederi mana tapatu para dan nami atari lo nama sa kita no bersama mana pusima raja gabi ang koro
Jadi taringot tu doa raja nami. Taringot tu pergambaran raja nami. Las jabar mangihong maraja nami ate. Kami Mau ate ma raja. Alisat tabi amang baru. Ala di permasuk nami marsugo dusiko sen ha markundul nami raja ninggula. Nak keningan laos masuk na siya kasida tong hula-hula na makahawaran dohok hula dohok kona tulang. Jadi kutu lebih kami baik dok las diroh. Tapi yang baru kami baik asa jolo kola sangat kami sian hula-hula nami raja Imanullah. Ala kami do hula-hula dohok hula-hula anak pancai. Kubang iluhuk kami rapat sehari masuk kami itu hari bersuhu amang baru. Jadi adalah horas raja nami. Jadi songoni manang dihamuna hula-hula nami raja Manullah. Raja nami raja Bulur yang nama ngoroi sangat dihamu. Molo tupe berjulu kami bersugut sehari masuk sian hula-hula. Las baru hari raja ya teh. Dirajai hula-hula nami raja Manullah. Mau lihat dia mau mangkor nami. Alaihu pikir robenom musongan nari samo siri tulang mangihuti dan rapi ta. Alaihu ibang iduhamu orang do anak doh hula-hula persiap do babang lihat mau letupe barang di ami. Las marohana mau lihat. Mau lihat mari kamu hula-hula nami raja Manullah. Sebenarnya yang ikut itu alai Songonina bahasa masyarakat to tulang babe no. Jadi songonina memang baru. Ipasiak kami hula-hula si orang si pejuang madok hula-hula anak pancai. Mau lihat deh. Sampai di jauh jalannya. Idola gana adong domatu di lagu terdigo daw nakil raja nami. Taringot tu napasahat perjabarak kami raja nami. Terter mangalat jabar ma terter nami do raja nami HP. Alam na ulo serba jodoh dulu tuan sobor nami. Jodoh di ham raja nami. Mau lihat tema raja nami. Jadi bahar raja nami. Taruh tama raja nami bereni helami raja nami itu kandu raja nami. Duk selesai anak cara sian buria raja nami. Jadi asal tahu buktinya raja nami. Mereka kita di pertikian. Oh loh. Jadi mau lihat emang boroin orang aku masih kok beda hatai. Jadi merkata si gabi-gabi bagas mahita. Jadi atur kamu memang boru. Mau lihat emang raja nami. Kalau siapa yang dong nami ni raja nggak saja lupa masuk kami masuk berani raja nami tujuh guna sapinukkan di tangan naik. Gabi rumah ada boru. Udah menor raja anak sihon anak cerita dengan raja. Mau lihat emang boru.